Muka Bosco natambuke hano. Hagarara hano. Dushimye Imana yubakiye Bosco. Ushaka no kwamananisha. Ndashimye Imana yubakiye Bosco. Tugiye kubyina naho. Tugiye kubyina kubera ko Imana hari icyo yakoze. Numukazana w'abayumbe. Jewe ho ndisebukwe giti. Kaba muramuwe giti. Ndi byose. Umunsi nje kumuneka namunekeye mu gitaramo. None reka twongere dutarama. None se ushaka umuyaga. Ugomba gushaka umugore muzoshika mugahudumira. Nanongo neza sasa. No, curanga papa. Ngwino papa, ngwino fasha. Mwabaye kumwe kera zarara. Zamuka. Yesu kugira ngo aduheze ubuzima bwo kubaho byishi nta buryohe yahuye nabwo. Yesu yarabihiwe. Turi mwisigoye, turi mwisirukije cyane. Ikeneye kuko umuntu w'umugabo bamutamika bomba kanyunyuza. Ikeneye yuko umuntu w'umugabo tumuheza ji iryohera cyane, ariko uwakugize umugabo wapfuye kubwawe akazuka nta buryohe yigeze yumva, yarashaririwe. Pawulo abwira abagalatiya, arababwira ngo mwabagalatiya mwe mutekereze mwumve neza ngo umuntu wese uzobabwira ubutumwa tutigeze tubabwira, umuntu uzobazanira ubundi butumwa ngo tutababwiye twebwe, akazana ubutumwa bwe akababwira indi mana tutababwiye. Ariko ye molo banda ya soliba dombire carte Genevalo ananiwe avumwe. Ariko Pawulo ariko uno mugabo Imana yari yaramuhaye ubushizi bw'amangaye ukurwa Imana. Ihelezo lya byoshike mutuze mube no kulamba mu mauno ingingo ya byoshi mube no rukundo we mukubo rukundo ruri mu mabe byawe. Mana mu izina rya Yesu Kristo, Imana y'ubuntu n'imbabazi, Imana yo kugira neza n'urukundo rwawe, umugoroba w'ibyishimo n'umunezero tugiriwe amahirwe tugaterana. Abandi babyifuje ariko batabibonye, twebwe kuba tubigezeho Mana icubahiro n'ikibi cyawe. Numugisha guterana, ijambo ryawe niko ritubwira kuko ngo ababyibagiwe barimbutse, ariko iyo tugiriwe amahirwe tukaboneka imbere yawe Mana icubahiro n'ikibi cyawe. Mu izina rya Yesu turakwiyegereje muri uyu mwanya tugiye kuvuga ijambo ryawe, dukoresha ibikomeye ntaba ari twe ahubwo humvikana ubwiza bwawe. Mu izina rya Yesu amen. Yesu ashimwe. Amen. Duheze Imana icubahiro. Hallelujah. Hallelujah. Tuzamurira Imana icubahiro. Hallelujah. 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 Shimye Imana yo mu ijuru ituboneye uburyo n'umwanya wo guterana. Imana nihabwa icubahiro. Turashimira abakoze gahunda uyu munsi, umuyobozi wa gahunda Kiriki uduhaye umwanya wo kuganira ijambo ry'Imana. Imana ibaheze umugisha. Ndashimira Imana kubw'aya materaniro, abashitsi twagize benshi. Shewe nubwo ndumuvuga butumwa ariko ndumunyagicaniro, sintuye hano ariko ndumunyagicaniro. Rero kubwo abashitsi badusuye baturutse ahatandukanye, imitima yacu iranezerewe cyane. Ngo urugo rwiza n'urugendwa n'abashitsi. Tugize amahirwe tukabona abashitsi ari byishimo. Byishimo ndakwiyegereje cyane.
twavuganye nawe kuri telefone yambaza unimurangire hano dukomeza nyine mpamagara kiriki ndakwishimiye cyane n'umuvandimwe mwazanye je ntabwo muzi ariko turakwishimiye urakaze fa kuba gusura umukozi wemera Imana yo mu ijuru hano ni kwa data turakwiyegereje ngo kazi Imana yo mu ijuru iguheza umugisha Janvier ndakwiyegereje cyane mukomere Janvier amashi n'umuririmbyi aturutse Bugande turakwishimiye papa Imana iguheza umugisha bangabire bari bazindutse zicaza yararizanya biheke n'abandi benshi Imana igisubizo yari yagiye hakurya Imana yabarinze Imana ihabwa icubahiro umuvandimwe guturuka Arizona nawe turakwishimiye sinzi wagutumiye ariko namubonye afite nk'inyota y'igitaramo afite inyota y'igitaramo kabisa uzobe nkusimbuka nk'Ibuganda uhuruke Nairobi kugira ngo inyota iheke niko kwiza kuko nabonye afite nk'igise cy'inyota nyinshi akuwiriya iwabo ndiyegereza umuvandimwe Kanyambo nawe yari yazindutse agiye Nairobi nawe turakwishimiye Imana iguheza umugisha ndashima Imana muri aya materaniro nanezerewe cyane kubona turi mu materaniro na Bosco mukomere Imana amashimisha cyane gose ndabyishimiye bimwe ntovugaho amagambo bikaja kuba nk'ibindi ndishimye kuba twicaye mu materaniro turi kumwe na Kwizera Bosco twari tumaze iminsi duterana tutari kumwe nawe kandi ni nkaho byageza bimbangamira cyane ariko ndishimye kumubona kuko ni inamba imwe mu gitaramo niba ikipe igizwe n'abakinyi 11 n'igitaramo naco kigira abandi bakigize uwo nguwo nawe ari mu bakinyi baza babanza so umusimbura ntabwo azajya benshi ndabyishimiye cyane akarusho gatumye nishima nuko dutaramye uyu munsi Kwizera ari umupapa ari umupapa imitima yacu iranezerewe madamu Kwizera turakwishimiye mu gitaramo singiye kugira ariko ko ndabona mu minsi iri imbere nzovuga amakuru neza kandi nkayavugira ku gatuti ku gitaramo ndishimye kuba Bosco ari umugabo uri mu rugo rwiwe afite umugore wiwe timwabonye ko afite umugore mwiza abahwera ni mwiza ku isura no ku mutima n'igitaramo noneho ni umutaramyi mwe mutamuzi rero kuba Imana yarubakiye Bosco ikamuheza umugore w'umutaramyi Imana yo mu ijuru ihabwa icubahiro nukuvuga ngo abayumbe mutangire muje kwa Bosco muje kuryayo iminsi yariye mu mazu y'abayumbe dutangire twinjire mu nzu yiwe kuko umugisha kabisa kumubona kuko ndabyishimiye cyane ariko apana bukeye none kubw'ico kintu ndatambira Imana cyo gushima Imana ko yubakiye Bosco ndatamba nimara mfite nganira ijambo iminota umuhagarikize yampaye ndayikoresha neza ariko bamwe basinjirawe injuriyo babona ibyiza babiki uzabayo bari ku misozi yera banezeranwe n'umukiza basize imibabaro yose uzabayo
Mwike hasi Imana hejuru. Mwike hasi. Bwana Mwike hasi asifiwe. Kanyamba tange haleluya. Cyane haleluya. Twese turanezerewe kubera impamvu nyinshi. Yego. Izi gitaramo ariko cyane cyane kubwa mwene data. Kwe. Imana igira amaboko. Imana yakoze ibikomeye. Bima. Bisa abantu batashobora. Tubigarura icyubahiro. Kwe. Gushitsa Imana ishimwe kabisa ikaguha umugore wumva Imana ishimwe. None ga evangeliste uraganira ariko uyu mwana hari ukuntu uhinduye, hari ukuntu hahandi wahereye Niko namubwiye na. hahandi wahereye wohasubira cyangwa hagiye uhasubira hasubire nk'iminota nk'ibiri namara adupokeza ijambo ry'Imana Bica. dukomeza dushima Imana. Nanone mwicaye nanone. Kihasi. Muka Bosco natambuke hano. Hagarara hano. Dushimye Imana yubakiye Bosco. Ushaka no kwamananisha. Ndashimye Imana yubakiye Bosco. Tugiye kubyina naho. Tugiye kubyina kubera ko Imana hari icyo yakoze. Numukazana w'abayumbe. Jewe ho ndisebukwe giti. Kaba muramuwe giti. Ndi byose. Umunsi nje kumuneka namunekeye mu gitaramo. None reka twongere dutarama. None se ushaka umuyaga. Ugomba gushaka umugore muzoshika mugahudumia. Nanongoneza sasa. No, curanga papa. Ngwino papa, ngwino fasha. Mwabaye kumwe kera zarara. Zamuka.
Mana ndagushimye kubw'imirimo wakoze n'imitangaza. uhimbazwe Ndagushimye kuko umuvandimwe uri Imana isezeranya yarangiza igasohoza. wamwubake. wagize neza Mana, Warakoze Mana. tugaruye icubahiro cawe Mana, Cyubahiro wakoze ibirenze Mana, kuko ishimwe ni ryawe. tumeze nk'abantu. ibyo abantu batoshobora wewe Tuzikora ubishobora. nk'abantu. warakoze. Hallelujah! Haleluya! Hallelujah! Haleluya! Hallelujah! Haleluya! Kanyambona dusomera ijambo ry'Imana. Mwike hasi. Mwike hasi. Mwike hasi. Mwicare mwese. Mwicare. Bosco azotegura igiterane cy'amasaha 21 cyo kuramya no guhimbaza gushima Imana. Cyo muciteke. Cyo gushimira Imana. Kandi tuzokibamo. Zoba hoste cyangwa mbe nani. Ariko kuki Imana yakoze. Bwira mugenzi wawe nguza gushimira ibyiza bya mugenzi wawe. Uza gushimira ibyiza bya mugenzi wawe. Uza niba ari ikintu gishobora kukuraza ijoro ukarara ijoro uzorara ijoro no kubwundi muntu. Uzorara ijoro kado kubwundi muvandimwe apana uwo muvukana mu nda ya mama wawe. Bibiliya ivuga ngo wikunde nkuko ukunda ukunde mugenzi wawe nkuko ugira gute wikunde. Ariko hari ijambo bambwiye Bosco gishaka ndakomereka n'uburi bahangaha gusa ariko ashimwe Yesu. Felix Jobundi yaravuze azavuga birabuze ubwenge aravuga ngo umunyabwenge untaza asubiza gusa ngo azacicika agatuza ayo bavuze akaza akajanwa n'uruzi akagenda azacicika aribyo twacecetse ariko hashima Imana yo mu ijuru. Habakuki papa Kanyambo Habakuki ibice ni 3 urasoma umurongo wa 2 tuganira ijambo ry'Imana muda kidogo sana hari abantu bifuza gushima nabo barashima ariko iyo uzishima Imana umenye ko nishimye bidafite ubujyajya nanone nyine kiba kibe Habakuki ibice 3 umurongo wa 2 tuganira ijambo ry'Imana maze tuzovuga imirimo ibitangaza. Theo yararirimbye ngo aho wadukuye Mana ngo ni wabo w'inyamaswa. Habakuki domela ribaso kinevari trime dobea sivari demo jongine vala di masobea. Ibice ni 3 murongo wa 2 yo ningerayo mubaza nti Yesu we ni kiwanchi somakanya pema ibice 3 murongo wa 2 aravuga ngo Uwiteka we numvise inkuru zawe zintera ubwoba. Uwiteka we hembura umurimo wawe hagati yo muri iyi myaka ujye umenyesha umurimo wawe mu burakari wibuke kubabarira. Amen. Soma Abagalatiya igice cya mbere urasoma umurongo wa 7 n'uwa 8 shaka kugeza no ku 9. Ingerayo nzamubaza nti
Yesu we nikiwanciye we ningerayo nzamubaza nti yemewe Yesu we nikiwanciye abari bakomeye ntabwo baje Yesu we warashe Abagalatiya igice cya mbere 7:9 ego ba nyamara si ubundi ahubwo ni ikindi ahubwo ngo ni ikindi hariho abantu babahagarika imitima bagashaka kugoreka ubutumwa bwiza bwa Kristo ariko nihagira ubabwiriza ubutumwa butari ubwo twababwirije umuntu uzobabwira ubutumwa butari ubwo twababwiye ari twebwe cyangwa ndetse marayika uvuye mu ijuru avumwe kuko twabanje kubivuga nanone nongeye kubivuga nti kubisubiramo ngo niba umuntu ababwira ubutumwa budahura n'ubwo mwemeye mbere avumwe mumeze ica atukuse ngaya magambo tugiye kuganira mu mwanya mutoya imvura iraguye abataza bakunda ijambo ntaho bagiciye uraryumva uno munsi iraguye neza irahita gutya nsoje haleluya uzamure mikoro kubera kuko imvura yaguye uzamure mikoro kugira ngo abantu bumve neza cyangwa undebere yindi yayivuga neza Yesu ko muranumva abantu bari kuri telefone nibave kuri telefone turebane akanya gato nigishe nimaranisha toheza Imana icyubahiro haleluya tuzamurira Imana icyubahiro Bwana sifiwe umutima wanemeje kuko tuganira no magambo umutima wambwiye Kanyambo urambwira ngo isi kirakunda ibiryohera ariko Yesu mu kuducungura nta buryohe yigeze yumva isi turimo turirukankamo isi tugwana nayo ikeneye ibiryohe niyo mpamvu abantu mu materaniro bari mu gukenera ngo tubaheze akanyunyuzwa ariko Yesu kugira ngo afate isi Yesu kugira ngo aduheze ubuzima bwo kubaho byishi nta buryohe yahuye nabwo Yesu yarabihiwe turi mu isi igoye turi mu isi ruhije cyane ikeneye kuko umuntu w'umugabo bamutamika bomba akanyunyuza ikeneye yuko umuntu w'umugabo tumuheza ji iryohera cyane ariko uwakugize umugabo wapfuye ku bwawe akazuka nta buryohe yigeze yumva yarashaririwe atukuze sana yarashaririwe ariko abantu ba kino gihe itorero rya kino gihe abo turimo turi kumwe nabo isi bangamiwe ikeneye ibiryohera amatwi Pawulo yaravuze ngo mu minsi y'imperuka ngo abantu bazoba bakeneye ngo inyigisho ngo zihwanye n'irari ryabo ngo bakeneye kumva ngo ibibanezeze badakeneye kumva ibibahindukiza Habakuki arataka ku gice cya mbere muri kino gitabo cya Habakuki yaravuze ngo Mana ngo nzataka ngeze ryari ngo utari kunyumva zataka ngeze ryari utari kunyumva wa Mana we ariko ngo aje guruka kuri kino gice cya gatatu
avugana akababaro karemereye aravuga ngo Uwiteka we hembura umurimo wawe wa Mana we. Aravuga ngo akarusho muri ino myaka muri 2025 Imana iheza umurimo wayo agaciro. Mumbabarire mwumve bino bintu nkuko nabihawe. Mwuka wera yinjire mu buzima bwawe gusobanurire uburemere bw'aya magambo ngiye kuvuga, kuko nje guyereka turaziranye nawe sino kwemeza, ariko mwuka wera arica akora. Bwana sifiwe. Aravuga ngo Mana we hembura umurimo wawe, umurimo w'Imana. Kanisa la Mungu limechafuka, kanisa la Mungu limeharibika. Niyo mpamvu isi ya none igurisha rikado. Umuntu ari mu kujana n'undi basa baryarya badahujije. Niyo mpamvu isi yagwiriyemo ibibazo, ariko ivyinshi ko biravuka mu itorero. Aba bandi tugwije baba mu itorero, abagambanyi dufite baba mu itorero, abasambanyi tugwijije baba mu itorero, abahemuka bakora ibibi uzumusanga ukamubariza mu itorero. Imana hembura umurimo wawe papa, hembura umurimo wawe. Ihembura umurimo wawe. Ariko kubera ibihe turimo bigoye kandi biruhije, abantu bakeneye turi mu kuba ibikange mu iteraniro. Abavuga butumwa babaye ibikange, abaririmbyi babaye ibikange, abashamburizi babaye ibikange, abahanuzi babaye ibikange. Ntabwo ubuhanuzi bwo kuburira abantu bugiye abantu, ntabwo ubuhanuzi buhari nubwo guheza umuntu viza, nubwo kumuha inzu, nubwo kugura imodoka, nubwo kugura ikibanza, ariko ubuhanuzi bumenyesha abantu ngo nibihane ntabwo gihaba. Ejo bundi ngiye kuza hano nari nagiriwe amahirwe simbukira Masayi. Bwana sifiwe. Ntabwo gusoma igitabo cya Yeremiya, ariko nabonye umugabo wahanuye mu gihe kigoye. Bwana sifiwe. Mukozi w'Imana Yeremiya. Ngiye kucinjiramo kuko ndimo kugisoma kiriya gitabo. Yesu yarakimpaye ejo bundi, arakintamika byinshi neza numva ko acinjira. Ngiye kuvuga Yeremiya Jackson. Bwana sifiwe kanya. Igihe kikoye papa. Abandi bahanuye inkota ziri imbere yabo, abandi bahanuye bashizwe ku gatuza imbunda, bakamubwira ngo urihakaniki, agahaka akemeza Imana nk'Imana nyakuri. Ariko twebwe wacu ari mu guhanura sandorari iri ku meza, agatanga ubutumwa buhwanye na sandorari, agatanga ubuhanuzi buhwanye n'amafaranga bamufite. Aravuga ngo hembura umurimo wawe, hindi salari manda ya sokine, bini matombre de kasine, du buru. Ejo bundi Imana yarambwiye kanya, irambura ngo sikuza mushozi na karibi. Igihe kirageze cyo ko abantu bazifuza ko tubabwira ubutumwa bwiza bukomeye kandi bukuri bakatu. Igihe kizogeze ubwo abantu bazoza batumizi wabo bakifuza kuko haboneka abantu baza kubabwira ubutumwa bakababura. Pawulo abwira Abagalatiya, arababwira ngo mw'Abagalatiya mwe mutekereze mwumve neza ngo umuntu wese uzobabwira ubutumwa tutigeze tubabwira, umuntu uzobazanira ubundi butumwa ngo tutababwiye twebwe, akazana ubutumwa bwe akababwira indi Mana tutababwiye. Ariko ye moro banda ya soliba dombire carte Ginevalo ananiwe avumwe. Ariko Pawulo ariko kuno mugabo Imana yari yaramuhaye ubushizi bw'amangaye ukuri kw'Imana. Ihelezo lya byoshike na mutuze mube no kulamba mu mauno, ingingo ya byoshi mube no rukundo we mukubo rukundo ruri mu mabe bya
byasore byoshikela yayegerera we mutuze mubera no kuramba mu mauno ingingo ya byoshi mube no rukundo we ukubo rukundo ruri mu marenya we ingingo ya byoshi mube no rukundo we ukubo rukundo ruri mu marenya tuwezimanisha Hallelujah. Bwana sifiwe sana. Hallelujah. Arababwira ngo umuntu uzobazanira ubutumwa umuntu uzobabwira ubutumwa akabaza ubutumwa butari bwo akababwira amagambo atariyo ngo avumwe Himala somine barderoa dikusika ribanda ya Solomba tangu rubanda ya Kolobi ubutumwa bw'indamu niko Paulo yabivuze anavuga ngo siku za mwisho kutakuwa wahubiri watumbo azoza bavuga ubutumwa binda byishaza we ngo birariginda gusa Yeremiya yarabivuze aravuga ngo abo ngabo ngo bazanga komora ibisebe byanyu ngo babica hejuru ngo ariko barababisha ngo bizabasheshera umuntu uzoza akavuga ubutumwa tutigeze twumva akababwira indi mana abagaratiya ngo hari abandi bantu bari baraje inyuma ya Pawulo ngo batangira gucunaguza ubutumwa bwa Pawulo bakababwira ko Pawulo atabonye Yesu bakababwira ko Pawulo yaje nyuma y'intumwa bakababwira ko Pawulo yizuza amategeko batangira kubacuranurira Pawulo arababwira ngo Bwana sifiwe olombisaya warampamagaye mwizina hanze nitaba yarampamagaye mwizina nanjye nitaba tugire gucaye asoje n'ukuri kwima warampamagaye mwizina nanjye nitaba Bwana sifiwe sana. Amen. Ai murake twongera turibira Imana kanyambo we Imana ihembura umurimo wayo Imana itaba abagaragu ibyishimo we mwongere mugarurirwe igicaniro cy'Imana mwongere mwabaririmbye mwabavuga byicaza we wongere ubere itabaza abantu umurikira abantu papa umurikira abantu kanya umurikira abantu abandi basoza kutubwira ubutumwa butari ubwo twamenye bavumwe butari ubwo twahawe mbere bavumwe ngo nikindi si ubutumwa ngo nikindi bashaka Pawulo yarababwiye ngo ibice bine mu Bagalatiya kandi arababwira ngo abo ngabo barabikundishaho ngo nyamara si mu buryo ngo bwiza ngo icyo bashaka ngo ni ukubakingiranira hanze hari urukundo babagirira bangukorereho gakesha twicare gusa ariko ndabwira abantu batoshinge imfura abanyabwenge bamuzungurije imitwe kandi ari we mubyeyi w'imitima kandi ari we mubyeyi w'imitima ntiyagiriraga ubugome n'uburyarya ariko uwo ni we bishimiye gushenjagura kandi ari we mubyeyi w'imitima kandi ari we mubyeyi w'imitima kandi ari we mubyeyi
Iminota irindwi irangire undi muvuga butumwa yaje turakwegereje papa sinogucura agatuti sindagira uwo mutima natinze kubera ko utari uhari sinomara bibiliya muri uyu mugoroba oya kono kuri kwimana ico ntibazo kenziza umuvuga butumwa tuzahurira ku gatuti ntituzofana w'iminota ico sindakigeraho kuko nahawe kuko ntobwiriza bibiliya ngo nyimara abazungu barayanditse ariko ntibarayigeze katipi ikiza gusa nuko nkonjuraho nunda gakonjuraho tukagenda ariko munyemerere mwumve gusa aya makuru bukeya nicare ngubwe nese kandi umutima wawe umbwira ngo ngiye kuja mwivuga butumwa sinamwe niyo nzogarukira ariko muririmbyi yaravuze ngo umunsi umwe nzogenda bambura sinzi niba uvira ifatwa tukajayo ariko ko numva ibintu byakure cyane lakini mwenye kujizuga na mwenye kujitakasa ajitakase pima sile malo hilo tala mwimbaji aimbe sana hata mhubiri ahubiri sana na mwenye kujipapapa ajitakase. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Umuntu uzabazanira ubutumwa bw'akanyunyuzwa isi kana isukari isi kana ko mubatamika ibiryohera ariko waducunguye ntigeze aryohererwa yasonye igikombe gisharira yasonye igikombe gisharira ariko bakristo bano isi ya none ituruhije ikeneye ibiryohera umugabo akeneye kuba mutamika bomba kanyunyuza bakeneye kunyunyuza vyishi abikigihe ariko wadukubitiwe uwatubambiwe yarababajwe yarashaririye umubirizi yanyweye umubirizi ibirizi bwangu ikamba ry'amaho yambaye ngo ryari ko ripima ibiro 45 nguko yarushagaho kwisheganya ngo ryarushagaho kwinjira dunia hii natusumbua sana kimbilio letu wewe Mungu wa vizazi vyote kimbilio letu ni wewe Bwana sifiwe sana. Dunia inatusumbua sana. Inatusumbua. Isikene ibiryohera. Ntari mu gukenera ngo bamwite uko atari. Bibiri zivuga ngo umuntu mwiza azatangira uzizi. Umubingo agatangira. Ariko dunia kundi maze guharika kare. Umuntu ari mu gutanga ikibi akamuhamya nk'ikizi. Umuntu agafata kishijwe atagira kanisa barizwamo atagira ahantu na hamwe yirubuye ariko kukiriyo ciwe wegeza ko imirimo mu ikanisa uturamuhana isikena ibiryohera ariko watugiza abantu akaducungura tiyigeza aryoherwa yarabihiwe ubutumwa dufite byinshi gisi ya nyuma y'imperuka ni ubutumwa buryohera ubuhanuzi buhari ni ubuhanuzi buryohera amagambo ahari ni amagambo aryohera ntawe ugitanga ubuhanuzi bwo kubwira abantu ngo Imana kiributse ubwoko bwayo oyaye tawe ahubwo karamubwira ngo inziraje ikibanza kiraje imodoka iraje viziraje ni ibiryohera ariko Yesu ntiyigeze aryoherwa Uwiteka we hembura umurimo wawe hagati muri iyi myaka hembura umurimo wawe mwongere mugira ishaka musenge muhamagara Imana turabasore tururuziruko tubwira Imana ngo Mana hembura mu ruziruko rwawe narebye ejo muri social media mbitekerezaho ndabyibaza mbona umwana w'umukobwa aje kuri social media aravuga ngo yaryamanye na se dahumiko apepo
ishano ryarabaye wongeyeho irindi shano ugiye kubwira isi ishano rirabaye niba uwo mubyeyi wawe ishano ryaramugwiriye akaryamana nawe utanze irindi shano ubwiye isi byabaye kandi ntakije gishasha kitabayeho. Pawulo yandikiye abakorinto arababwira ngo mwakoze ibyaha ngo bitarakora n'abapagani ngo kugeza ubwo umwana asambanya mukase. Abataza basoma Bibiliya bino bindi byaza bakikanga. Munsi ndibwiriza twari turi kumwe na Kanyambo Nyakivara intambara zirasakuza zirashira. Unavuze ibitari byo byanditse mu gitabo. Isikeneye ibiryohera. None umwana w'umukobwa ari mu kuja kuri YouTube iri bukurikiranwe n'isi yose. Isi akatura ijambo akavuga ngo aje kubwira ngo yaryamanye na se. Waryamanye na se. Ishano ryaraguye uzanye irindi shano ugiye gutangariza isi byabaye. Nisi tugeze Imana yo mu ijuru nimanuke ihembura umurimo wayo, ihembura urubyiruko, ihembura abapapa, ihembura abamama. Nshuti bakundwa z'umusaraba, ndabasabira muri uyu mugoroba mujane ishaka ry'umurimo w'Imana ryo kwinginga Imana data ngo yongere igarurire umurimo wayo agaciro, yongere igarurira izina ryayo zishe igarurirwa agaciro. Ijambo ry'Imana rituganze. Tubitekereje dukubita amashyi neza ijambo ry'Imana